Right, Abusha Kumawood actor Kwadwo Nkansah Lilwin ene de ni buafu gidigidi ye pa esan say o say Ghana fo ni bi ya de anani nje ho so the strong one ama TV stations no say wa unim a obefa ni video abra wan bona mane no we see you no say o see wa ka obebo no ka wa odi twa movie a enkeye Abusha ene de list ana Kwadwo Nkansah a list by o say obi nkori ni meko ema ponchani enti hu fifiri pese be kwa video no ba ansa na be kwa no na me sere say on subscribe to 24 TV Plus a me sere subscribe efam Abusua yenkwa yenkwa video ne ti nsem a Kwadwo Nkansah Lilwin editu dwa send to me onyambe hirawo ne ye hwade mo so mayi nyina ne mamfom ne Asantuma TV any me am chairman. Me am chairman. Me see you. Already a mini team na kasa. Dr. Tamu Daso. Ne MCR no. Ayi movies ni bebrebe. Ne professor dua batabua ni twa etwa na. Tamu Daso TV MCR. Mapem pen for just so ma munya betena papa tamada so ni ha oba team ni so mun tiase na so mi ginamu gidi e patch so mun twama na mra amun twama na mun twama na mra MC no ayi memma mo mayi nyina from ne to Monday I will serve all of them letter court letter scam me bono scared that so no mente so minye so sanka wa fast stars na ko twa ya ke beboa wo enfine ensi Sunday last Monday baby amu bia no you record that ebebro esiu samo se mum pense gere mu be peta dia ya se ntwe ase gere mu vin sei konum yakobo fa so a waye sei ema ye ba mo nche a ede ni munyam eba ema mpejaba ya ntwe ma djuma so nkofom ti de be di twambo na ye bi kwa na che ese ni no ni ere movie se movie ni sampeja kwani pe gufie doso ya ma me gufie doso ya na na ma gufie doso boss gufie doso make a feel gufie doso kostu feel gufie doso o me nyadima ni bi nye ega pete sisi ya anko bi aye adwuma amonya sika ko didi YouTube ni ti o me nya bi nye ko YouTube na ye o mo fa ni padodo ni patre ni patu ni patu me na me ye adwuma ni pa more than 30 40 60 70 debio so bi ansa ko na no ti me poka dodo fast stars bebe adai ni awie na kan so ba fa fon afre ni watima tobi ni akuchofu fro ediaba yes ada ma now viewers eni ati say ohumu new movies na atwe atra ho amonya more viewers ni watima ton wade and that sponsors abego so no uvisa wudi abro we old movies no una obo hoka Philippa Hehe Lawson TV. Lawson TV. Eba yenche fen amantan se de kanfo. Ma beki ne kunu Dr. Lawson. Mr. Keke mo bae. Sister bi. O se to Ghanaian movies ni bi. O ma to series bi. Any movies o mu ye ne. Obi akọ Lawson TV ko Lawson TV. Asato morning show. Kwame Tanko ato Kinebe sports president. Ato anko na ama omugusu ene horo obi ahwe amantemo yentra TV station ubia eso to content na ma unya viewers na ma bie onto content wa on to ni pangu so wo so on to movie ana wuwia ana kwa na ekofo obi ba na nsia wa be san ho wo to na o se de duro wo to se ya to adu ha
Bitte Nyankopon. I swear. And then last day. Station be away movie no. It's better for now from today. Fix na Congo Sunday. Also we share team no. Nyamo kasa. Na uchiaka. Na uchiaka we are otonfo. Na uyi. Uchiaka na unyi bi so anya hwe. Konto do betimi. Yidada na yidajida de na bre na amsia no esai bibibie no wasa ko yifra times 40 abeti wasa wodie oba wie de wa yiru cheka wie na da woso wonto anya hwe sama wosinye na nkwana na do ade besa sebiem na bre na amsia no ye mistake na wakofa biasa koyi times 80 na fufia ede be suade ko ye kire kwan no amna boa ma station na pagya awa santime woni ga na mam na ase da bi obedi abro on to do petum be fa ana so da bi oboto old movies no ayi movies a ye so ya hwesa abesi na ugushi ni TV station na be na viewers what the viewers ya say ubi station Ghana de ye mpa de pa ye hwe wona de pa ku so ho na hwe wodi movie papa ku so ho na hwe na mo bremu nyame anai ubi station Ghana ha no ana Kumasi a nkokora Rosin ni na nse oba Kumasi ni na nse ubi station ya ne afa ba bia lotin ti afa ba bia yi dientra station ye bia it is kind of shame content and so togusu new content ye de obi ayi bi the movies no and na station bia yi movie amoyi station yi nyina e movies a and the same movie no obi ayi old na no obi ayi na enipa na hweti na on tim twen ko o tim twen no ma o heda o de kwa o heda ni mo dum no odu ba bia o heda na watara ho no o hwe oboto ni movies aguso na ma ovi asase sano but TV series na wiki be wetima show more of on da bi adefo na oreje munya ga na movie na brebe Nigeria for so tisia na echi ba ko de ju be 200 billion ho na mo sise wi ase no e da okwa na oto obediri pe ko fa fia obecha na wonche no oto no obediri pe ko aba ewura get mba fia onche no na do pe aba obi fie akofa na dwuma yiri free na bankesa wadwene ho ade ya se what is sky ade o ti o ni pa ni abu oba fa wo mu to ma fo ade yi obu arafo onyankupa ya doma 15th August OVO Arena. Please, you know about Stone Boy. What the Ghana Echo Wiki Beam Fest 15th August. Please, Ghana phone yanko support no. Na Ghanaian music industry in Stampeja come here ntuni me say sintwani me footballer me wo hene me bi school ba me biabi Timitrika all the setters Timitrika ni bi. And industry music industry sa peja me. At the Beam Fest somewhere at the Ghana Echo Wiki OV Arena. Please Ghana ni bian support wa America, Germany, Holland, Belgium, Australia, Belgium, Ghent, Antwerp, Brussels. Baby obia please. Yen nyina Echo Wiki 15th August. Yanko support Beam Nation Stone Boy. Please call online to take it. But www.stoneboylife. Please buy your ticket. In my first time, I'll go to UK to support Stone Boy. Obate Lilwin maba me be mamoniaji
me say beto me bo twen n'anim no anyway me big boy we see metamfo jam na me nko opra me strong boy obi antimi mprawo ebefa me sinitwani me anyuntuni me footballer ni me ohene me proprietor me businessman me producer me support all the musicians from now Ghana ni bia mission se artist ke bia so ko show boti ba bia no I support you obi nkase puduonhye na se ehia ene yebeti ne kankan ohwe de we abra Kwadwo ni buofo kasakasa ya na eze enya ahogro so wa ye TV station bia one na ankon hyehye ya obefa ne video die ka hunu se odo besi abronsan wafo nsi abronsan a odo beto lemogini wafo anto lemogini na eze na vinit kura de se so amano asemu abusha ensema Lilwin edibetu dwa sen ana onso adwenkyere yo drop it to comment section or efama me ahagusu yo 2 for TV plus midin jobless makram